Pamirsa pengrauh libur lebaran warsene mangkin, ketar kayang sida nincapan okupansi utawi tingkat hunian kamar hotel ring Bali disampun kaon selami kalih warse sangkaning pandemi COVID-19. Pesanan kamar hotel taler kauningin sayan ramia, utamanya nih rauh saking wisatawan domestik. Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Bali Gusti Ngurah Rai Suryawijaya nampenin indik panincapan ritat kala pengerauh lebaran kekan tenang nincap langkungan dan setalian diri rahina ngelintangin udara miwah 13 tali diri ngelintangin darat menjantan kahanan puniki mawesana majeng okupansi kamar hotel ring Bali. Yening selahin kahanan lebaran warsa sedurung nyane pameka sedurung pandemi COVID-19, pesanan kamar hotel sampun ngawit ramia dawag tigang rahina sedurung lebaran. Napi malih ring galah panguntat uku. Mausang indik uwidangan okupansi sanepineh akeh kerawin wisatawan domestik inggih punike ring Kabupaten Badung. Santukan wewidangan inucap tios nampak bandara taler akeh madwe destinasi wisata skadi Tanjung Benoa, Pantai Pandawa, Dreamland, Tuban, Kute, Seminyak, Kantos Canggu. Suryawijaya taler narkayang indik soro kamar hotel sane akeh kapesen inggih punika hotel bintang 3, 4, mewah 5 saking wisatawan ngelintangin udara. Raris wisatawan sane rauh saking darat akehan mesen kamar ring hotel bintang 1, mewah 2. Suryawijaya ngawawahin wisatawan akehan rauh saking Jakarta, Jawa Tengah, miwah Yogyakarta. Duaning kanton ring tengahing pandemi, dani mausang harga tarif kamar hotel anutin promo diskon ngawit petang dase kantos 50%. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.